Feeder hari ini tuh bersih banget, lihat deh. Jadi kita rencana mau sarapan di luar lagi, seperti biasa sih. Dan nggak gitu rame. Biasanya di sana banyak yang lagi olahraga. Ya, udah cuci muka, udah bikin sarapan, tinggal berangkat. Ini sarapan buat mama papa, ini buat Alisa. Sama orange juice. Alisa. Apa? Mbak, kita sarapan di luar ya. Mbak. Hari ini enak ya. Yeah. Apa? Fresh air. Fresh air, clear, And then no smoke. no smoke, not too many people around di sini. Makanya kita buru-buru keluar sebelum panas, ya enggak? Yeah, benar. And it's windy. It's also Iya, dingin. Jarang-jarang banget. not dingin. For me dingin. Lebay dikit nggak apa-apa. Ya begitu deh. Kita nyebrang dulu ya. Tadi mau beli kopi di Kopi Kenangan tapi tutup. Jadi hari ini operasionalnya lah kayak lebih siang gitu, nggak tahu deh berapa. Nggak ada pengumumannya juga. So you wanna try apa? Another coffee shop? Kiki is already there. Kiki, I don't get a message from her. I don't think they will come today. No, maybe we can. Where I went yesterday? Lucky Cat. Look at that. What? I read on the menu that they're open 24/7. Lucky Cat. So you wanna go there now? Yeah, or maybe 4 day. For a coffee, okay? Let's do that then. Alisa, lihat apa panas. Aku nggak bisa blow hard. Huh? Halo cewek. Lucu banget sih. Hop, 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 hop. Mwah. Dadah. No, run. Don't run. Dadah. Slowly. Nah, hari ini tuh enak banget. Lihat nggak ada orang. Jadi kita makan pagi di situ. Nah itu anak-anak lagi main. Udah deh, sampai bosan baru pulang lagi ke rumah. Cantik banget. Mana ini berdua? Dia main ke sini. Dari tadi pengen tidur kan, karena tadi malam si Alisa tidurnya berantakan banget, bangun-bangun mulu nggak tahu kenapa, tapi nggak bisa tidur. Akhirnya si Alisa tuh udah tidur siang 2,5 jam nih. Kita biasa pakai baby kamera kan kalau dia lagi tidur, jadi bisa dilihat dari luar udah bangun atau belum, lagi nangis atau enggak, kedengeran kan sama kelihatan. Udah dia 2,5 jam tidur, tapi gue masih belum bisa tidur. Kepala kayak habis kejedot, inian berat banget. Udah gitu salahnya tadi pagi juga sempat minum kopi juga lagi kan,
lupa minta less espresso atau nggak usah minum sama sekali. Akhirnya nggak kuat masak, bukan nggak kuat sih, kayak males gitu. Iya. Dan kita pengen makan di luar aja, yang dekat sini sih. Tapi pertama kita mesti cek dulu rame atau enggak. Kalau rame kita di rumah lagi aja pesan sesuatu. Alah. Ada siapa? Aloha. Lama sekali bobonya. Enak? Ciu. Ciu. You wouldn't say they're in Jakarta now. Iya. Iya. Bring a chair and just So you're saying that mau bring ini ya, our chair. with Alicia, that's impossible. Udah Maybe deh. 6 years. Buang jauh-jauh deh mimpi itu. Ini dia liatin orang bikin kopi ya. She looks upstairs. Makanan Alisa, tapi dia ambil rotinya mama. Ini punya papa. Lekker. Tadi dia lucu, her eyes was looking everywhere, tapi her hand taking the pasta. Yeah. Okay. Alisa baru kelar makan, minum susu, UHT, sekarang snacking. Mulutnya penuh banget. Yeah, where should we be? Habis semua. She already Iya. What? Within 2 minutes. Cookie Monster, just like papa. Now apa lagi? Alisa? Mana Alisa? Wah. Hey. Bye. Selesai makannya, Alisa nggak mau naik stroller, maunya digendong maunya digendong papa. Hallo Alisa. Halo. Lumayan sepi sih tadi di Lucky Cat, nggak ada banyak yang datang.
Alisa kalau ada papanya pasti nempel mulu. Minum sanitizer dulu Biar mabuk. biar mabok. A few moments later. Sungguh susah dia. On with Captain Goody. There we saw the man and boys as thick as beastie pudding. Yankee Doodle, sit up, Yankee Doodle. Mind the music and step them with the frosty candy. Mind the music and step them with the frosty candy. Hilang nih one slice nih. Kamu makan. Yankee Doodle went to town riding on a pony. Stuck a feather in his hat and called it macaroni. Yankee Doodle, pick it up. Yankee Doodle, take it easy. Mind the music and the step and with the girls be handy. Jorok kamu berdua. What? Yeah. Ibu cari apa? Hello. What are you doing there? What kailangan ko sa She wants to take a brush light. Dan udah deh kita istirahat dulu untuk hari ini. Dadah Lisa. What? Oh, tinggalan satu. Dah. Dadah. Kondor bedak.